السحر به يطيب الحال أهل الصفا وبه يجود العلي بالفضل الآل الوفا وقت السحر به يطيب الحال أهل الصفا وبه يجود العلي بالفضل الأهل الوفا كم من سقيم بهذا الوقت نال الشفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى كم من سقيم بهذا الوقت نال الشفاء وكم به اتصال من عبدي بالمصطفى telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang nabi dari Allahu Rabbi malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang nabi dari Allahu Rabbi hancurlah berhala terkunci neraka sambutan yang esa untuk umat manusia.